ovo nije uobičajeni skit koji se može vidjeti na Svetoj gori i on je nastao u tom vremenu kada je došlo do jačanja ruskog prisustva na Atosu u drugoj polovini 19. veka. Naime, monasi Visarion i Varsanufije su se pojavili, želeli su da se još više podvizavaju, međutim uhvatili su i vezu sa carskim dvorom i onda je veliki knez Konstantin Nikolajević intervenisao i Rusi, s obzirom da je već postojalo pravilo koliko može da bude manastira na Svetoj gori, a taj broj je 20, počeli su sa izgradnjom ovog veličanstvenog skita posvećenom Svetom Andreju i iza nas ovde se nalazila dugo vremena i najveća pravoslavna crkva na Balkanu. To najbolje govori o tome koliko su Rusi želeli da jedno parče bogorodičnog vrsta još više vežu za sebe. Međutim, onda je usledio Oktobarska revolucija, uvođenje komunizma, nastanak Sovjetskog saveza, sve manje i manje monaha dolazilo. Ovaj manastir je doživio strašan poraz 58. i poslednji ruski monah umre 71. godine. Zatim su tu došli Grci, preuzeli, oživeli ovaj manastir i evo, kao što znamo, danas ima bratstvo negdje oko 20 monaha.